C'est bon. Please. Merci beaucoup. My office when I'm here, my library. Pour les essais du Rafale. Merci beaucoup. Ini adalah helm itu dari seorang penerbang Rafale dan pernah dipakai untuk tes penerbangan tes itu. Thank you. Merci beaucoup. Sinema. Merci beaucoup. Merci à vous. Thank you. Merci beaucoup. My gift will come later. Merci vraiment pour ce moment que vous avez. Terima kasih banyak Bapak atas momen khusus. Thank you very much for coming all the way. Thank you. C'est pas ça. Thank you. Thank you, President. Amiral. Voilà. Merci encore. Thank you. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.